أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga loksami, mga pagariami, mga babayami, mga wataami, diir kami iman to di imam makinig sa king kay station tanwa di XSK. Pangnintan si iku Allah, apakang barakat niyan raktan waging kay aguitan iman to sa sumadal mo na mapia na pagimbagiin niyan raktan na pamakabagar niyan supang sasakit raktan na supman su mga wapater katan na rilaan yan balunan su kuburilan na surmi o kasurgan na yamal na pakasurgan siran wallah nagupakasabar no Allah su mga pamilya niyan gaganatan yan. Mga bangsa ko giyang kaya oras tanuman to na di tanu si di pamagusen so anda manay kabaloy Muslim edukado kapamikiran na may aluitan waging ko kakabalo niyan malai sabot si iku Islam akatawan niyan so hukuman sambayang so puasa so kapag zaka so kapag haji na palatan si Edna na may aluy aging ko kasambayang kapuasa kapag zaka na kapag haji iman to na ayatan man na pagusen naging kaya sabot si iku kapleleg kagia uman isa na di imleleg pisung sa Cagayan, pisung sa Manila, pisung sa api andin makasung sa ging kaya Ranao sang kaya Liwa Ranao na kailangan maanadiyan maswaiyan su ukit-ukit o kapalalayag ay nibtadun wagamatan o Islam. Sa giyang kaya kapalalayag na adna mga paparanganon paganeron na supalalayag na mapiyon ay kaganatian ay gira gawi iya Khamis iku pagampagan gawi ko Khamis. Sabab sa Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu na may panutulin natin laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idha kharaja fi safar ila yawm al-khamis wa da'a li ummatihi bil baraka fi awal an-nahar. So di mlalayag na sunatun aging kutwa kapilunian igira agawi Khamis sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maynot si kumagawi kapilunian igira palalayag inunta na si iniyan pantagan si gawi Khamis nagu ini pamangnin yan so si kumangumatian so kapagambar kata wallah si ku kapangabalaga sa tiga na Allahumma barik li ummati fi bukuriha may panutulanan o Abu Dawud. Ya Allah napakambarakat ka ko mangumatakan so kapangabalagaon gyutoy paganay mapya nagu kababayan wala kapalalayag si pantagan siya ko gawi Khamis. Ikadua naging kutwa sudim lalayag na patot ang makasurat sa wasyatian si ko pamilya niyan si ko mga kabnarian nagukabnaron ng mga tao kagia sabab sa dinan katawan so ajal anda man ikapauman yan. So Allah napitaro na inna Allah indahu ilmu sa'a wa nazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna Allah alimun khabir. Siyanan sa suratu Al-Luqman, siyanan sa suratu Luqman. Mata na tiwala aswallah na
Sir kanian so katawi si ko banggit gusto pagkapagpakaturun uuran sa kawang na gusungan na mapadan mo ko tiyan ng mga ina nagu di katawan o ginawa wanto noon mapunggulolan mapita nagu di katawan o ginawa o anda patay lupa kamata na sula na kaipian sulang wantaman. Yuto ikadua, kailangan na makasurat sa wasiat yan siku pamilya niyan, siku nganin akabnar mga tao na gusto kabnar yan siku mga tao sabab sa di ng katawan o anto na ikuluran yan bapira-pira mileleg matigas na may kambalingan sa walay na bangkay sabab sa giyang kutuwa medigrasya o di na walaya billah nganin amyaw lolan yan na din ng katawan o anto na unun gaskat yan kabnar yan ko mga tao na din ng katawan o anto na unun kabnar ng mga tao. Gitu'y kailangan agyang kutuwa peleg na mga bagag sa mo sa wasiat yan sigo pamilya niyan punggulolaan nila. Isa pa na mapiaukit na so dimleleg na matawdiian so pamilya niya na gusto mga tunganin yan ay manan na mamita din yan si ikwallah so pamilya niyan sabtero niyan kan astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'iha astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'ihu rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Ite dinakan skanu sikan skanu penginsan na asik wallah aso dinan pagilen so ite dinan na emambu pteroon o gaganatan yan sa walay mga pamilya niya na tigin na zawadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira wa yassara lakal khaira haythu ma kunta rawahu at-Tirmidhi. Teron na pakaplotong kawallah si ko kalak ay naluto ka na mabaluya luto ka na so kalak si ikwallah nagurila ang kaniyan nagulubod niyan kasulangwan taman sa penda ka matatago ginan sunna punggulawlaan o plaleg mita din yan sa pamilya niyan si ikwallah kasullah na langwan ay tedinunad niyan pagilang. Ikapat sunna si ko di mlaleg na mabatian naging kutuwa dua al-khuruj min al-manzil dua o kandua si ko kapalim niyan si walay niyan na mapia batian niya naging kutatiga na bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah medno to ko panog si walay niyan miya panginsanan yan so pamilya niyan si wallah kaya wasyatan mambuo mga pamilya niyan sa pakapilotong kawallah si ko kalak si wallah nagurila ang kaniyan nagulabod niyan kaso mapya apian din matatago na batian niyan si kapilin niyan sa walay aging kuta bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Sisingaran wallah ron ako lumpsarkan da bagar naguda ka para nintas yung kapaan ako bagar wallah na ano ni kabatian yan doon aptero ng mga malaikat ako fita wa hudita o kita may linding ka nagumiyaga bastanti ka teoro ka na mapiyap na ipsumpatian naging ito Allahumma inni a'udhu bika min adilla aw dalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجهل علي يا الله na pelindung urka ubaku makadadag udinasa kani madadag nagubaku makasilay udinasa kani makasilay nagubaku malalim udinasa kani makalalim ubaku mainuranti udinasa kani makainuranti gitu mapia ipsumpat saging kutua dua o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pelalekta piano tulanan Abu Dawud gusto Ibn Majah
Ayap na ikalima mapi apsu dimleleg nagyan ko to kambati anian si ko dua orokub yang ko to dua si ko kapagda sa atrak kapagda sa pagdaan yan bati anian subhanallah subhanalladhi sakharna hada وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون suti su Allah pera pasinot yan kami aging kaya pagda nami nagudad na pagkadatar nami dan idalagi dami si Allah nagumata na sa kami narong kami makapambalingan na batian yang managing kutuwa dua o safar batian yan so dua o safar andad ni kalarga o pagdaan yan na batian yan so tigyan na Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mga tumatarun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah sakharna hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضاه اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بالمال والأهل والولد رواه مسلم pentulan muslim suku hadith yan mabtaru ka su Allahu Akbar su Allah lebih mala Allahu Akbar su Allah lebih mala Allahu Akbar su Allah lebih mala subhanallah subhanalladzi sakharna hada miya suti su pera pesinut yan kami wa ma kunna lahu muqrinin naguda ila lagi dami si Allah wa inna ila rabbina lamunqalibun nagumatanas kami nasi kami makapambalingan kukad na namin Allahumma inna nas'aluka fi safarna hada albirra wa taqwa ya Allah napang namir ka ya Allah saging kaya di midi ka palalag sukam bilang ataw nagusukalak sa iku Allah wa min amali ma tarda nagusugal bak ay kasuat ka Allahumma hawin alayna safarna hada ya Allah nalbudangkar kami aging kaya kaplele kami watwi anna bu'da nagu pakaran yang kar kami sukawatan yan Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah naskay padu dimleleg wal khalifatu fil ahl naguskay sambi u pamilya Allahumma inni a'udhu bika min wa'thai safar ya Allah na lindung na kung kasi ko mga ragan siya ko kapalalag wa kaabat el mandar nagusukap kasalin o pangilelen wa su'il munqalab nagusu karata o kapakambalingan siya ko tamo nagusu pamilya nagusu mga wata nagyanan idua o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan ang mapaganatan ng mga Muslim kakagi so kapag nadatan ko datara na lebih ay kebabayaratan Allah yuto ikalima panggulolaan o plaleg ay kapito na sunat si ko dimlaleg ay gira amya kadarpa si ko darpa apla sunganyan gira amya kadarpa si ko darpa sunganyan o di na api andaw na darpa kaya darpa niyan na mabati yan so mabtaru yan so a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sa makapito makatalo makatalo niya matalo so a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pinutulanan ng Muslim kau mabati akan na a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq seko derpaan ka na di kau din kabinasaan saging ko ta derpa taman sa di ka mada saging ko ta derpa taman sa di ka mawa saging ko ta derpa ibarat na katarusan ka na hotel katarusan ka na so mga tunganing ka so tarusan ka derpa na di kan kakaidan sa giyang kutu wadar pa asungan ka
Upamakubyati aka kukya pakatalimang kaun so aud bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Malinu ako si ukatiru Allah ang mga kompleto pun si ukarata o kaadnian. Nagyanan ikanam mapya penggudaulaan o dimleleg. Ay kapito na sunat si ko dimleleg ay madasatra ko din na pagdanan ay gira may kapangimpuruan na takbir terunan so Allahu Akbar na girap man na may kapangalimbabaan o din na may kasungsi ko mga baugan na terunan materuyan so subhanallah igira at takdag sila na terunan so Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar na makatunog siya man na terunan so subhanallah subhanallah naginan na ululan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutul o Bukhari may panutulan o Bukhari ikawalo pungululaan o Muslim sigo dinani kapleleg na pananggilaan yan o baad na maringa sa o katiruyan. So katiruyan na pananggilaan yan o baad na maringa sa iyan. Ibarat na may kaumakakudal pa na o baad na mabinasang ka may sabab si o katiru ka. May umakasikudal pa na pananggilaan ka sa o katiru ka o baad na mabinasan yan. Kakagi sumuslim na ay mapiyaw na uda mapteruin na mapiya na bad na kakamad mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut sa tawati Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paparatian yan so Allah gusualungan na mauri na terus sa mapiya na di makapterus sa mapiya na bad na kakamad nagyuto ikawalo pananggilaan yan si ukapleleg yan. Ikasiyaw na yuhafidhu ala jami' al-wajibat wa akthar min at-ta'at. Siya paniyan sulangwan na paligatun wagama nagupaganda kaniyan so mga paratinan siya ko Allah paganda kaniyan so mga simba-simba niyan unut-unut yan siya ko Allah ginan madakal pagkasimata ay gira di malaleg na pagkaito so simba na pagkaito so tad-tad miyan siya ko Allah na sumuslim na igra di malaleg na siyap niyan so mga paliwatan wallah ubad na may baga kaya na sambayang ubad na may baga kaya na paliwatan punggululaan yan nagupakadakal niyan so mga unot-unot yan siya ko Allah dito ikasiyaw paliwat siya ko paleleg ikasapulo na sudi malaleg na pananggilaan yan ubaad makaunuto na aso o di na makauit sa bating so mga malaikat na di lang pagubayan suad na bating yan o di na aso unutan yan Peter Abi Hurairah radiyallahu anhu aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter yan na la tashabul malaikatu rufqatan fiha qalbun wala jaras di ipagpada o mga malaikat so tao amilala pa di na aso magkambubulay ka sa aso o di na anap di na bating punad na padika bating mawid ka sa bating na pananggilain ka ubang ka utami pagunta ikasapul og isa naging kaya so di malalag na andad ni kapakuman yan si ko bariw o di na hingala sungan yan na mabatiyan na mabatiyan naging kaya pembatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kapakataling masigudan pa andad ni kapakasul kasi ko bariw o di na ingadat terusan ka na matero kaso Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma'adlan wa rabbal ardi wa ma'asab'i wa ma'aqlan wa rabbas sayatin wa ma'adlan wa rabbal riyahi wa ma'adarain as'aluka hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha وأعوذ بك من شرها ومن شرها ومن شر أهلها وشر ما فيها وشر ما فيها رواه البيهقي ترون قسو اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا يا الله أقدنا وبتو lapis alangit na gusto makatagun
kadnan o pito lapis sa lupa gusto mapapadalmon. Kadnan o mga saitan gusto nga dadagyan. Kadnan o mga kadnan undo gusto sambrian. Panginagraya Allah mapia saging kaya bariwa kaya tarusanakan gusto mapia ko pamilyon gusto mapia ko madalmon melendong ako kapon sigo karata yan gusto karata o madadalmon ng mga tao gusto karata o mapapadalmon na andin ni kabatiang kasi na inshallah na may kaldas kasi kung mga tulisan mga pamakakait saging kutengal. اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السبع وما أضلن ورب الأرض السبع وما أقلن ورب الشياطين وما أضلن ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. Iyanan sunnat pembatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira mi ako masaging kutengad pelindung si ko mga karata naging kutengad pelindung si ko mga rata ipamikiran pelindung si ko mga tulisan mga talibuno mga karata naging kutengad akeder panian na giyuto mapia si ko muslim batian yan ito kalo na pakalindung wala pakales wala si ko karata o mapapadan sa giyang kutuay na dasyungan yan. Nagupanganin yan mapia sa giyang kutuay na dasyungan yan. O pamakuha, ad na angin yan sa Manila, ad na angin yan sa Cagayan, ad na angin yan sa Cebu, ad na angin yan sa Iloilo, ad na angin yan sa Pimbarangay Adarpa na pianganin yan siya ko Allah ay bagirun wallah, labud nun wallah na mga rataon mga rata sa giyang kutuwa darpa ibarat mga tulisan mga rata mga talibuno mga rata mga mapasing kaparido na ilidasun Allah na pagkalidasun Allah inshallah ginan mapia adua siko kapakaw masiko ingad at singwanta terunta su Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma adlan ورب الأرض السبع وما أقلن ورب الشياطين وما أضلن ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. Ginan sunnah apmati anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira ami ako masaging kuta darpa igira ami ako masaging kuto ingad igira ami ako masaging kuto mantika singwan yan adarpa ikasapulo agudua mapiasu anu dimleleg naging kuto kanggagaan yan maling andad ni kapasada o peleleg saging kuto singwan yan darpa na magaan makabaling magaan nakapakapan mo yan. Kapiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. So tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapleleg na sagintasan ko siksa dinang katurduso kakanyan, dinang katurduso kainomian, dinang katurduso kaya pakaturuyan na andad ni kapasada tigo Rasulullah sarkan ko importante niyan sa giyang tengad kailangan niyan sa giyang tengad nang gagaan malensi ko pamilya niyan kaso pamilya na din na mabuka titigran mileleg niya mabuka titigran sumyong sa Manila, sumyong sa Cagayan, sumyong sa api andan sumyong dito ikasapulo agudo ang mapiasu ano di milaleg aging kuto kang gaganyan maling ikasapulo agutulo naging kuto materuyan sa aging takapambalingan at yan na amekang baling na materuyan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir
aibuna, taibuna, abiduna, rabbina hamidun, sadaqallahu wahda, wa nasara abda, wa nahzama al-ahzaba wahda. Mataruin so la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa lahul hamdu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa la kulli shay'in qadir. Di absusuat ng inunta so Allah isisa ada sa kutuan yan. Aibun di imbabaling, taibun na di tatawbat, abiduna gudiman o tansik Allah, lirabbina hamidun siya kad na namin na pamantugun, sadaqallahu wa'ada, binaru Allah so pasadiyan, wa nasara abda, nagu tiyabangan yan so ripnin, wa hazamal ahzaba wahda, nagu tiyaban yan so mga riduay, wagama sa kanya na isesa. Yuto'y mapapambatian o dimlalay gidang baling at iganaaibu na taibu na amidun, larabbina hamidun. Ikasapula gupat na sunat siku dimlalay gidang melayan so yung diyan igiran dan ni kalian siku ngidinami kang baling. Amay kang baling sutaw na melayan so yung diyan at materuin so aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun, ويرد ذلك حتى يدخل بلده لفعله صلى الله عليه وسلم. Ya panutulan ng Muslim. Taron niya naging utwa, di babaling ang mga tao, di tatawbat, barasimba, siku kadnaniran, nagu subusu kadnami, pudinami, nagyuto na dinan di kasukasuin, taman din sa makumasigong din sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ululan yan yung kanatigan na aibuna, taibuna, amiduna, rabbina hamidun. Yuto'y mapia siku dimlalag na andan ni kapagaumanin sigong diyan na ay mapia na di niyan di pang musun sa mga pamilya niyan na so miyasa kung na minggak sa iyan na gaksan yan may pagarka iyan sabab sa suanas na ayatutulan kanu idha talaqaw tasafahu wa idha qadimu min as-safari ta'anaqu. Ay maso mga sahaba ni gila may kamabalakas sila ni siya ni kumukumos na gida may kumasiyan siya lakawan punso ko lakawan na di siya di ngagaksa di siya ni mamagarka may panatulan ng tabaran ni ayasun na si ikudimlalag naging kutwa kakasar ayasun na si ikudimlalag naging kutwa kakasar ay pakasa laging kaya kinisugon si ko kakasar na so kitab wallah so Quran na gusto sunna na gusto ijma ay katiru Allah no idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru salata وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Da karataan natin ametik wallah kadigan dimlalek siguro pa na da karataan kapaka kampatan yung sigo sambeng kapkasariw ami kay kalkayo ubakan mapitna o mga reduan yung mga kafir kaso mga kafir na reduan na mapayag. Guwan niya isaw Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kuto falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Da kadustaan niyo amik di kanu dimlalag kakasari ko sambeng amay kapkal kayo baka no mafitna o mga riduan niyo na tigu umara hey Rasulullah fakad aminan nasu imantuna sumiyarig sa mga tao kami katabantanon daip kalaktan na Peter Rasulullah sallallahu ajibtu mimma ajibat minhu فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صدقة تصدق الله بكم عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. Ini pagaisakan natin Umar ibn al-Khattab si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pamsakan naging utuwa kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kaya peruan yan sa kakasar kumasar kanu
na sadaqanan pamamagayanan wallah share kanu pakbilu sadaqataw na tarimaan niyo so pamamagayan wallah tarimaan niyo so pamamagayan wallah ging kaya kakasar ka bukas sa puasa ka pakambata ko sambayang so di sakit di pakarag na ka penjemaan yan ko dua waktu ibarat na misimbayang so di sakit igira luhur agusar penjemaan yan so maghrib bagus so Aisyah ada na pilibat na rakaat ka pada papat rakaat so 4 rakaat Aisyah 2 rakaat so maghrib 4 rakaat so asar na 4 rakaat so luhur na sukan jemao no kesakit na da kadustan yan kagitu na sadaqah tu Allah ay nabigyan na tarimaan niyo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sadaqah wallah tarimaan niyo wag yung ta sadaqah wallah yuto'y mapya sigo dimlele gaging uto kakasarian sigo sunna na mga pong ko Abdullah bin Umar at yung nasahib to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم متفق عليه so Abdullah ibn Umar natin kami pagununtaan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinyan pagumanan si ko dinani kaplalag so 2 rakaat mene ayman na kasar sa Rasulullah uman malalag so Abu Bakar pan so panatiga man sa Umar nagusopan so Uthman na gito na pala sila natigo Abdullah ibn Umar kasar igira di sila ni malalag gin kaya kakasar na sa ijma sa kiyo pagkatirong mga ulama na pitero may panutar fakad ijma ahlul ilm ala man safara safaran taksuru fi mithli salatu fi hajjin aw umratin aw jihadin anna lahu ay yaksur rubaiyya فيصليها ركعتين وأجمعوا على أن لا يقصر في الصلاة ولا في المغرب ولا في الصبح kaya pakatan siya kung mga ulama yung kaya siya na may pantu al-ijma naki Ibn al-Mundir Peter Ibn al-Mundir tiga na kaya pakatan kung mga ulama so peleleg sa kapleleg simba si Allah na makasarian so sambayang kapne haji udi na kapagumra udi na kanjihad udi na sa lakaw roo na makasarian so sambayang 4 rakaat na sambayangan yan sa 2 rakaat na kukya pakatang ko mga ulama kasar sa ko maghrib nagusi di kakasar sa maghrib bagus subuh di mapakampat sa maghrib bagus subuh 3 rakaat sa maghrib nagu 3 rakaat sa maghrib 2 rakaat sa subuh al-qasr fi safari afdalu min al-itmam so kakasar kapkasar o di malalag na gyuto itumuon na di so katarotopian ko sambayang gyuto mapiyaw ni gida di malalag so tao na kumasar kasar niyan so luhur 2 rakaat kasar niyan so asar 2 rakaat sabab sa siging ko to Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah bin Umar Peterun inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatahu may pantulan wa Ahmad wa Sahaw al-Albani mata nati wallah apkab mata nati Rasulullah apkab en wallah suking gulan si ko piperunian sa dato kip kagudnian ko kang gulula ko ni safarian sa piper wallah na uman kang gulula napkab ang kanyan tapi pero Allah suka kasar si di kaplaleg nagusu di sembayang ko katirmuan yan si kudo waktu ko kap kesakitian upama ko so di mlaleg na benta tumarotop sa sambayang so luhur na patrakat o di na so asar na patrakat di na kasar na fasalatu sahiha so sambayang yan na correct no to makaatod
ولكنه خالف الأفضل وقيدنا ميسو بكيان سو مبيا أدي سو قطرتو لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتم عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى سبب سو رسول سو عائشة نابترتب سي وسمبيان يدي ملاليك ترتب نيان ناس عثمان بن عفان بكسر إجراء ميغاسون سمينا ولكن ما دام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره أفضل بلا شك وقعدنا سو بنرمامنتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم siku dinan di kaplalag pendermamentinian na dinan di pangasal niya sa sambayang due to mapia siku dimlalag aging buto kakasar na aya kapag puno kakasar ka na amega kadilungan kaso ingad ka kadilungan kaso ingad ka punan ka so Anas ibn Malik nagpitero yan صليت ظهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين من سنبيان أكواتي وأنس ابن مالك أبداً رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهور سيسا مدينة 4 ركعات ناسو كيا pa سنبيان أمي سيسا ذي الحليفة نمين بلوتي na ركعتين أمين na pipo na din suka kasar siya kaya pa kumaran sa ذي الحليفة ginan sudit di mikatan o mga taga-Pilipinas sa Gingga Del Hulaifa na maran niya si sa Madina. Kaya taligudan nun, dinan kilay sunga diyan. Sukman sukate yudi malalayag kapkasarian na Peter ibn al-Mundir at ikan wajma ahlul ilm la ikhtilafa bainahum ala an liman safara safaran yaksur fihi fi misli asala وكان سفر بحج وعمرة أو غزو أن له يقصر الصلاة ما دام مسافرا may pagkatatigong Ibn al-Mundir sa mga ulama sa dad na sangkaan sa kapkasar o di mangasar sigo sambayang yan amika kap ni haji kapag umraw din na sa lakauron napkasar din tamang pansas kanya na di milalayag ay mana na migadanggapan mapasad so hingga di kapalalag sa Manila kaad na sa babakya untudan karo ka panon kaso galabag karo na piper kan waga maap kasar ka kharja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Qudama na Peter jumlatu dhalika anna man lam يجمع إقامة تزيد على 21 سنة فله القصر لو أقام سنين so Ibn Qudama natigina ay katimbal o kakasar na 10 agoy sa gawi 20 agawi o dinatan sa katinin si ungad amay pangkas kanyan na sisisaging ko to yung api apan ay katinian pipira ragun ikatinin saging tingad nasar ka di malaleg adanin makwaso ang tapin si kaplaleg na din di malaleg na kasad amma idha nawal ikama fi baladin aktar min 4 ayamin fa innahu yatim amay pangkaso di malaleg na may apni atiyan na sugawi iya ulanulan o pragunan na katinian saging utuwa ingad na paka Cebu ko pat gawin na rin kasar na andin ka ganapin na limagawin na tartop dun sa sambayang man na may Manila ka na pinagadagang karo mapikir ka pinagadagang ka sa mati karumalo sa mga saragun, duragun na andin ni ka pa kapat gawin ka sa gingkutengad na so 5 gawin na magawi sa ulan napakatarotop ka din amay kamyap niat ka apagti ka sa gingkutua ingad amma in qala gadan usafir aw ba'da gadan usafir walam yanwi al-maqam fa innahu yaksuru walau talat al-mudda amay mangkas kanyan na dinan ay mapikiran na in mga di mapitan na mga palalayag pagbalingan na o din mapitan na mapalingan dito mata na ikapakabalingan naging muta din ang katatana na gito na kasad na ti mga lama
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضع عشر يوما sabab sa Rasulullah na megis di sa Makkah sa mga pipira gawi na gumingapagis di sa Tabuk sa mga 20 gawi na pagkasad din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuto sunna si kudim lelega kapangasar. Supman su takas udin na diyang kawatan kesaran sa waktu na sumanga ulama na su jamhur na aya bitadan sa kawatan agyang kutuwa pelelegan na 80 kilometra 80 ka kilo na agyutoy ra'yul jamhur agyutoy ra'i o madagal kaya pakatan si mga ulama agyutoy madagal tinagiran at jamhur ay kapagaya kasaran na makasampay sa sobra 80 ka kilometer. Supman so Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na ay katurin tingnan la hadda safar bil masafa bal kullu ma yu'addu safaran yatazawadu lahu yabluzu lis-sahra fa huwa safar. Siya kina Ibn Taymiyyah na tingnan ada limitado da tax matatandu o kaplalag lang manatiga man ay itong sa kaplalega kaplutuan nagu pagka kadalungan rakasyon nga dika di nga kilay ka may bindes ka ko Sahara na gyuto na kapakaidin sa kaplalega gyuto kataruin si kumazmo fatawa Ibn Taymiyyah. Sipun siya kina Sheikh al-Islam, Sheikh Ibn Uthaymin na aya kataruyan na si Ibn Qudama na aya may apelian na da ataks at tatandoon mo Islam kita kas opira ka kilometer ikiwatanir ka. And then kataroon sa kaplaleg itong sa kamilaleg ka mga pluto ka sa kaya pakaplaleg ka nagyuto na yutod ni taksyan. Siya ka mambusiya ka niya Sheikh Ibn Baz na wakala ba'da ahli al-ilm na yuhadu bil-urf wala yuhadu bil-masafa al-muqaddarat bil-kilowatts. So Sheikh Ibn Baz na tiga na so atigan man iso kapalalag na ay kakuha tax na so tax o kalemeron kalemeron urf giyang ko to mga tao na akalema na nila nagkapalalag o po nilang betul sa milalag siya kini nagyutod kakasarang kakapakayo kasar sa dinyan itong aging kaya mga kawatan na mga kawatan kilometer dan ang kuang utapamikiran Rayul Jamhur. Tamoto na siya kina Ibn Taymiyyah rahimahullah si Uthaymin nagu si Ibn Qudama nagu si Sheikh Bin Baz na yakaturiran na tendigiran sa giyang kutwa kilometer kasan sa tawa maleleg akabtuan so kaya palelegin sa kapaleleg may kawit sa luto na kaya dalungan na yung diyan na kebtun sa mileleg sa manuto na api anda karon kuha nagyuto na kapagay supman sukat sunat siya ko kapaleleg na igil amisimbayang sa Rasulullah siya ko pagdaan niyan sa kapaleleg na yun di simbayang sa sunna ibarat na so pagdaan niyan na mileleg pagdaan niyan na unta na amay kapsimbayangan ng Rasulullah na sunna ibarat na sunna to sunat si kuna no subu kagiyanan na dadnanan baga kan Rasulullah sa di mileleg ang taga di pileleg na di simbayang sa sunat adura kaat ko na no subu kasudura kaat ko na no subu na tumutu adi sa dunia na gusumadan mon nadad na ng baga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malagid o di mleleg anta ka mag-ingad na din na nandiingulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igada sisi ko pagdaan yan na misimbing sa sunat na
ronden sa api andad makaadap amip manggap sambenganan na parado na patupad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patupad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa sama to na so daa sunat o di malalayag panambayangan niya narwar siya ko sunat adura ka ata subo nagusunat kuwiter kaginan ni may pantul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Aisha radhiyallahu anhu natingan lam yakum yadahuma abada dadnanan baga kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kana dua sunat ami alutan sunna fajr na sunnatul witar na dadnanan baga kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira di malalayag anta katatalengan yuto mapi asuan o di malalayag agyang kutwa dinyan di kaplalayag na gira di simbeng sa sunna na sidin ko pagdanyan sa piandan makasasangon na yuto da sunat panambayangan o di malalayag supman susunna mutlaka susunat ibarato sunat salatu duha nagu susunat salatu tahajjud bil-lail nagu sunatul wudu wa tahiyatul masjid wa ghairi dhalik na Peter Nawawi kad ittafaqa ulama al istihbab an-nawafil mutlaqa ala al-safar Peter Imam Nawawi may pakat sa mga ulama sa gulaw lang kanan kasunatan na naging kanan salat duha salat at-tahajjud sunnat al-wudu agwing ka sunnat tahiyatul masjid siya nang kudim lalayag yuto sabab aging kasunat si kudim lalayag na siya nang siya sunat mga waktu mga lumpit waktu unan urian waktu subuh luhur urian waktu maghrib naginan di penambayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amip mga sunat salatul wudu salatul duha o din na sambayang qiyamul lail na diinan imbaga ko mga sahaba gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira di silang malalayag na sabab ko kayo maging kay orastan na piyasatan ubang mataman hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim giibo subang sa niwa si Abu Hudhaifa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh